Jisu ajaimani. Amolorung ni bugra kotor Agosto bini hao tongai rono bumung mati sabanai ni sablai ka. Nei, amo na pula borong kamani. Afuro Syria ni gobernur ka kurini. Tham. Jani jabu mungki sarana bagai. Asal borong afuro jani jasa mahao thambai ka. Tham. Berai. Joseph bengkhatau dosongni. Apa ni bagai bogali ni Nazaret town ni kami jadi dia ni Bethlehem umum di sana ni thangka bini lagi Maryam tonggo Joseph by Maryam ngakana ni kok sumbaja Maryam aku sampai dia sejak tahun tangsa amalan rumit bukan kotor Agosto bini hau tahun lalu aku mati sampai ini sakrai disangka tangne aku nak punya borong lek kamari aku Syriani bawa tahun kakuri tanpa zani jabu mungkin sarana bagi asik borong aku zani kami buat tambahkan tangre Joseph kalian di Nazaret kami yang tahu di kami sanjudai di Bethlehem aku mungkin sarana dari angkatan mungkin tak boleh kita untuk satu sejak tahun Jisu ajaimani. Amolorung ni bugra kotor Agosto bini hao tongai rono bumung mati sabanai ni sablai ka. Aku nak pula borong lek kamani. Afro Syria ni gobernur ka kurini. Jani jabu mungkin sarana bagai. Asal bororo Afro jani jaga miyo thambai ka. Joseph Galilei ni Nazaret ka kurini. Tahu ni kamisa. Judea ni Bethlehem mungkin sarana bagai. Aku nak pula tam ni juga kita kita. Amolorung ni bukan. Kurang kotor ni ya. Jinuni jisan jenis sebejara sapa pokok sejak tahun Jisu ajaimani. Amolorung ni bugra kotor Agosto bini hao tongai rono bini hao tongai rono bumung mati sabanai ini sablai disangka jinai. Afro
Deborma Anasigawi elembang niko muporina Lok sima niko tamakaham Beremne betang tangsani sini tang bejara Kobunru sejak tanggo jisu asemani Sa amolo rumi bugra Agosto Bini hawa tongi romo bumu mati sabani ini saklai rejakha Nei abu no pula borogle khamani Afro siri aniko Christina Deborma Anasigawi elembang niko muporina Lok sima niko tamakaham Beremne betang tangsani sini tang bejara Kobunru sejak tanggo jisu asemani Sa amolo rumi bugra kotor Agosto bini hawa tongi romo bumu mati sabani ini saklai rejakha Nei abu no pula borogle khamani Afro siri aniko borogle khamkiri Thang jani jabu muti sarana bagi asu boro rakafu jani jakani thambakha Bel Joseph Gali Lili Nazaret kami itu kami sanjudi yang berbeda nama bumuti sarana ini thangka kami hamba boke daud bersama Luk smakor makanan berangan butang tangsa butang berjana kopok rak sejak mojis kopena tangsa molorok ibu berat kotor agos kabin hawa tongi runo bumumat isabanya ini saklerka tangi abu lapila borolek kamani abu sugari gubernur kak kuruni tangsa zani zabu muti sarana bagai asyik borolok abu zani za tangsa ya thamade tangguru Jusha ko kataw pasuni abang bagi bokali ini nazirat tahun itu pun ikan Islam Juzia di Bethlehem bumuti sarana ni thangka Chapter 2 verse 1 is in the Obubruk sejak tua Jisu ajamani amolor nibu rakota Agosto bini hawa tongai rono bumumati sabane hini sakla rizaka abu ropi laborong lekar mani Afro sidi ani gobernur kakurini jani jabu mukti sarana bagai asu boro ro jani jakani ngothang makya Joseph Galili ni Nazaret kani ni Daud ni Daud ni kerja Judai Bethlehem maupun mukti sarana ni Thangka Daud ni Thangka Daud Pusenida Elembang niko ngono siye putangai Luk sima niko tamakaham beremne betang tangsa nisimi tang bejara Kobunru sejak tanggo jisu asemani Sa amolorung nibu rakotor Agosto bini hawa tongai rono bumumati sabani ini saklai rizakha Nei abu nopula borole khamani Afro siri ani gobernur kakurini Thang zani jabu muti sarena bagi asuk boro rok Afro zani jakami yunggo thambakya Bre Joseph Gali Lili Nazaret kami yungni Daud ni kami sang judi ani Bethlehem bumuti sarena hani thangka tang ni hanba boke Daud bosonida Mukai tema Porinai chapter 2 di sini verses number 1 di sini fursora Kobunru sejak tanggo Jisu asemani 1 amolor nibu rakotor Agosto bini hawa tongai rono bumumati sabane ini saklai rizakha 2 abu nopula borok rakhamani Afro jandini Afro siyani gobernur kakurini 3 janjani bumuti sarana bagai asu boro Afro janjani kami thangmakya 4 Joseph Gali ni Nazaret kami ni Daud ni kancang jadi ani Bethlehem bumuti sarana hani thangka tang wahimba bukai Daud posoniba saya ampun lalu semani kutumakaham chapter 2 verse 1 di sini fursora Kobunru sejak tanggo Jisu asemani amolorung nibu rakotor Agosto bini hawa tongai rono bumumati sabane hani saklai rizakha abu nopila borok kamani Afro
Siriani Gobernur Kapurini Jani Jabu Mati Sharina Bagai Ustaz Pura Rangapur Jani Jabu Ustaz Kali Jani Nazaret Kamu Midau Jika Bisa Mengudi Ada Betul Kamu Sharina Nazaret Kita Udah Sumipa Wajah Tanpa Manusia Kata Kita Kata Kita Amin Senai Nafsun Ani Ketemakan Bilang Batang sanis Mengkerja Kau makroga sejak Terukisa Azamani Amalah. Amolah. Amarong Nibula Kota Agusta Dina Hawa Tumai Lamaku Mati Subai Misaklai Dilekha Hawa Nukula Bolak Kumani Apura Silia Lego Matang Kakur ini Janjamu Kisarina Waktu Aku kurara Jani Jabu. Kita. Jika kali ini nasrat kami ini, daud ini kami cakap video ini, betul semua buku sana sana kita, tak mungkin bah, bukan tak suni bah. Jika punya wanita simpul adalah, kau bukan sudah keluar di sana dia, warna merah malu menunjukkan kotor, apa sekali di bawah tanah bukan sabarnya ini sabar jalan karena aku nak bilang boleh sama dia aku sendiri gubernur aku ini sinambar jangan jago mungkin saya asal bororo afro jari kami kotanya nomor Joseph Kalani ini Nazaret kami buka tahu ini kami buka tudai di Bethlehem umum kisah ini kakak Tom dengan baru dalam semua. Joseph Kini Nazaret kami tahu ini kami cak ini beda semua bunga di sana ini tangga atau ini lakukan dalam persembahan
거꾸로 시작하고 지수하십니다. 아무로 룸 니부 라코터 아고스토 Binhawa tongkai longga Bummat sanai bener Saklai dijaka Su Apa abarabli khamani Apuru Siriyani Gobernur Angkat Kurini Ji Zaniza một khả suare an elan bakum tangan lu simani kota makaha berenane petang rentan simiren rejara kopok roga sejak tangga jisu azanani amolorom nibu brakota agos tobi ni hawa tongero pumati sanai ini saklai rekha abar upule borogle kama ni apur sia ni gobernarong ka kurini sia ni gobernarong Simani kota makaham tuni kopu wanisni fuzara kopu sejak tunggu jisu apengani amolo rumnibura kotor agosto ini hawa tongai rono bumu mati sanai hanai saklai dezakha apun apulya barala khamani apuro siriyani gobernur kha kurini Janiza bumu mati sar banyak hanai asal barala apuro Janiza kami gotang baikya Jushe Galilini Nazareth kami yungni Doni kami cak Judiani Bethlehem bumuti sana hanai thangkha tam ni ba bokhe daud bosuni ba agar laba khub tanai duk sima nikat ma ha mere rene betam nen sang sini ren bicara ko bakara sejak tangga jisu adelani amolo nibu rakota agosta ini ha tongai rana purmati sana hini sakana nidaka awanot Buya borak ya kamani Apro Siriyani gobernur Oka Kurini Janjapur di sana bagai asal borak apro janja kami yang potong baca Jasa balik di nasib kami ini dan di kawasan Siriyani Bethlehem pur di sana kami tangka kami bawa ke dan bersentak Makhluk tanai yuk semua kata Abang
mesin kukaga luk simani kotma kaha breng breng betang kacang sini tang bejara kokai siya kongga jisa samani amala rum juga kokar abasto bina hawa tamai lama bu mati sabanya ini sakai jaka abu napula brawle kamani apro sidia ni kogona ka korini jari jamu mukti sana bagai asuk bororo apro jari jari kami wat hamai kya Isa kali ini kader kami umi dam ni kami siam jadi ni Bethlehem bu mukti sana ni thaka tam ni hinda boke tar bersama Angko dengan nuk dunia ini jadwal. Saka kau perlu sejak tunggu jisu aja mani. Amolo bini hawa tonglai rokno bumung mati sar banai hunu saklai rizakha abono puila borok lekha mani afru siriani gobernor engkha kurini as janija bumung tisana bagai asuk bororok afru janija kami gotong baikha Joseph Galilini Nazareth kami yungi bumung tisarna hunui thangkha tamoni hunba bokhe dau posoni ba porinai luk siman kot makaham duini ek pisim chama pai saka ko bokrok sejak tanggal jisu asmen a molarum ni bugra kotor agosto bini hawat tongai ranga bumu ma kisabane punai sangla rezaka abuna puilla borok le khamani afuru siriani gobernor tungkha kurini jani ja bumung tisarna hunui asuk bororok jani ja kami mothang baika Joseph Galilini Nazareth kamyuni Daudni Judiani Bethlehem bumung tisarna hunui thangkha